uma banobaba bamqotha abafuna abona umntwana nje ubala umfethu ohlala kwakhe bathi uyamthuka ungile manamba kangazi uma nje angikalikhiphi igama lokuthi unjabule angezuza ukubona umntwana unekamuru la umgogo utshela uma mina kahle kahle nisafuna umakoti la nisele nikhomba igama kahle kahle nifuna ukuthi asabe ngumakoti no esakhala isimeza njengomntwana nami nazobona umntwana wakhe umntwana wakhe nafunako alale nazobona umntwana wakhe asifonele nakafuna umthatha akuhamba naye wasithola yabona ukuthi basakuthanda yakhombisa ukuthi cha basakuthanda bakutshela ngimtshela ngimthathele umntwana ngitshela samagada ngoqala mkhulu basho njalo uzofuna umntwana ngeattitude kimi ngomntwana omkhulu umkhulu ugogo nje omkhulu bazothatha umntwana onjabule uyavuma noma cha yingona lo phezulu umntwana nami akusana ukuthi mangifike ukuthatha umntwana bathi njabule hawo mthathe ngilungisela delo kulinda umkhulu la ekhona umntwana delo ngizokuzela chama kesi umntwana lo nakala uonwa ngubani umntwana kakuphi nakalaki angitsho nje unechecho kagogo phela sikhuluma ngomuntu oyingubo sengisho ijadli nguwe ihloko ya fanele bazenzele bathatha umntwana labakhambe naye no lokho khona akufuneki umuntu owaziswa vele umthetho umkhulu angitsho isihloko nakusasa azokubuya la bathi nimbuyise egodi kusasa athi nimphethe ngelanga wakho wamthatha baba ne bamvumela wemthatha kungolosihlanu ubuya kwakhari yakhe umntwana lo isabereka ngamcheka ngoba unophunywa ngamcheka ngamthola right ngathi uyambona njabula unjani kungolosihlanu Friday sijame la wamthatha ngamnika abaphampasi wakhamba naye ematheni ufoye ematheni ufoye phangimasi kwasona namleta wamnithanga agule ngendlela esimangalisa umntwana lo ahlanza laqeda ukuhlala bangibiza esondweni nangibuya esondweni umntwana ulam kosa ngimthatha umntwana angithatha umkhulu ngemadara ngapha wangiseklinika eklinika bafe bangibuza bathi uphi umama akhe mina ngathi umama kukho 11 kanti umama kusele ngahlale eklinika ukusongowa past 1 loti ngo4 bamfaka bamdrain intwenye ayidlileko bathi gogo umntwana udla idanana eliphelele lesikhathi unjani wathi idanana lo ulithenga emakuleni kanti nje ulona uthenga idanana emakuleni yini nanje ukhambe naye umthethe kwakhari yakhe wezana nathi wamthengele ipurity yebanana kanti umntwana akalidli ibanana umntwana uyafika lapho ubopheke ngendlela esimangalisa ubopheke nokuthunda akathundri ubophekile njabulo nangumntwana ubophekile akakaki akathini ngayofuna umsobo ngamseza umsobo ngamcathela senza yonke into ngayibona into le ngathi umntazana wangapha kodwa ayikhona ngicela ngumsa kanjani hlezi ngizawuthi umntwana ubaba uthethe bunzima butsuku uthi why angazi uthi udleni nasifike wathatha nguye lo wakhona unjabulo isinikade angekho uthi labaphuma babaye eklini baya kanjabula bathi wafona umntu wakhe wathi kanti injabulo kuphi unjalo athi ngiyeza sisasa umntwana kwadokotela wathi ngithi ngikuvahile unjalo akasakhamba nesoka le wathi wakhamba yapha yakhona yini ngilelako i1 angizwa kanti mina baba kunanje ningimushe isikhatheni siya kugogo wakhe mina ngisaliphinda gogo uyabona ubuya kugogo wakhe angeke isikhelepe sisabuya nasele siyokufakazela kuphela okubalulekileko mina bengifuna ukuthi sibonisane nje uyabona ngoba mina nami njengoba angingazokuvuma ukuthi umntwana sithi uyomthatha permanent ukuhlala naye emcathweni endodeni emadodeni yasikhathini isibabele sisemtshosongweni sikhuluma ngeweekend sinosisi ulandela mina ne sesangifonela ngitshela ukuthi wathi bhuti ngathi sisi what doesn't count sokhuluma no ne simlisa unjabulo ngoba mina ngiyayibona ayilela udini ikarata ne sesiwathi yazi wona bhuti ngicount unjalo simnikeze ikarata ne umntwana ayomthatha ngendlela bamtshele ngayo ama-social ukuthi eze ngolosihlanu afuna umntwana amthathe ngeweekend ngosonto ambuyise usesemutsha ngisho ukuhamba konke angeke khona hlanu umntwana number 1 kokuthoma kwayena lona akahlanu umntwana hlanu noma uyabereka nje yambona ubuye ebholweni nje beseground because esijini usele nobani umntwana nomakhona yes so mina ngathi kusezi uma ngizomtshela naye ukuthi if ngabe njalo uyafika ngolosihlanu azokuthatha umntwana akamthatha mara nethi kinge nginayo akafiki nje umuntu esuthi yena ukhule ngendlela akaza ngathi batho selakhulile ngoba selafike la ngithanda yabona manje so uyaphezulu kwepoint engifuna ukuthi sikele phezulu kwakho ngathi mina akalandela umthetho ukuthi amaruso ukuthi ngolosihlanu akeza azomthatha ngosondra mbuyisa mara akafike nje ngomuntu omkhulu bhuti ne afika azokuchasela magogo bengizokuba umntwana amlungisele akhona ukumtshela ukuthi jabula umntwana lo nje akasirehe thatha inhlahla nanzi umsebenzi nazi inhlahla ziselayo i-treatment yakhe thatha ne-treatment yakhe ukhambe nayo naka amaphampasi
amkhiphele nempahla mara ke kuthi ufike nje ngizokuthatha umntwana ayisisaka lesibubhu leli so mara uyalikhukha nje gogo ngizokuthatha umntwana so mara uyamthwala wena akwaphathi next impahla zomntwana akwaphathi ihlahla zomntwana akangithetha umntwana uthithwa yini partner veke kuyakhonakala njalo siphosebule yeah no ayikhonakala asiphosebule fika uhlale phasi yeah ukhulume nogogo akuneze umntwana nangaba akafuni la ungathatha khona ama-first step mara akafiki njengomuntu okhulileyo engqondweni njalo afika achasele umagogo thanda uyakwenza lokho thanda uyakwenza ngaba yikho yonke le nto le ulalelise sakhe nangu-alele ubaba nokwakhe avasi ngakho kungafika ukugucala ngahlala phasi ngathi kukuba ngathi ngizoyenzani ngathi ngizothi umntwana kona mina stress achubeka avasi ubaba yangaphandle afika la mangithi ngifika la ngijame lapha nomalini ngiyababona bayaphuma ngithi gogo niyaphi ashawa siyakhaba ugugu ngithi mina khaba ugugu bayavasi bengizoba umntwana gogo ngithi ngizoba umntwana ngizothatha umntwana uthatha umntwana kefana ngiyambawa kuwa ngithi ngiyamthatha ngiyambawa sengimthatha ngithi siyaphuma ngegate maye mina yazi bengifuna okay akhe sinikezeni umkhulu ithuba naye akhulume before bantwana bakwethu into esiyenza la mina ngibereka ngaba abantu ngifuna unitshela mina ngibereka nkosi ngiyagweba abantu yeah umuntu mina vane ngifuna ukukhuluma iqiniso yeah unjabula kalikhuluma iqiniso ePratnivari bangifonele mina unjabulo nakafika bathi nangu unjabulo uthi uzokuthatha umntwana ngathi mina uthatha umntwana uyakuphi na uye ematheni na ngifuna uba safe kwami kuthi nangabe kunenkinga ngikwazi ukuya kwaSithole bakwaSithole umntwana kwenza njani bangitshela mara ukuthi umntwana uyale lapha singazi khona nebakwaSithole bangazi khona futhi la ingihlalile ayingihlalile ngikuzwa kakhulu ene ukuthi bathi mina ngamqotha mina zange ngimqothe njalo yeah uyangiphosisela nangithi mina unjabulo ngizamthathela ama-first step ngokuthi ukhuluma igama lokuthi mina ngimqotshile ngingakamqotshi yeah namhlanje ophaletha umntwana lwagula wafumana ngihleli lapha esitolo wafika nomntwana lo wafika wamshiya kimi ugogo wasesondweni la ahlanza umntwana lo ngakhipha umntwana lapha ngathi wena mntwana khamba ubiza ugogo lapha umntwana lo uhlanza khulu lo wakhamba wakulanda ugogo lapha zabula umpheni akasitsheli ukuthi umpheni akatsho ukuthi umpheni alright gogo umntwana akaye ekliniki ngiyasuka lapha ngazokuthatha iveni la ngamphekelele ekliniki lapha fika ekliniki bathi udla iDanone expireleko Jabulu uyithenge nasabuya ngenye ilanga Jabulu uyithenge iDanone ngokuthula uthi uyithenge emakhulini nje mhlapha nje amaveka phele umebile funa sikhuluma amaqiniso umebile ulesibili ufike la Njabulo waye ungasitsheli khari ukuthi lalela jama ngikhulume mina ngifuna ukukhuluma iqiniso ngifuna ukuvalela inkomo zami semakhulu amangifuna umntwana jama Jabulu jama ngizasala ngikhuluma amanyala la nangifuna ukuvalela wangithola ngihlezi la esofeni la ekhoneni ngibukela iTV izulu lina wathi mkhulu gogo ngizokuba umntwana ngiyamkhipha ngimse plaza ngathi mina Njabulo izulu lina kangakanani wathi mkhulu ngize nesambreni sakho nazi ngathi mina vakhani izulu lingathi liyathula mbijana eseniyakhamba ngithatha isambreni sizulu linganibambe endleleni hlala vele lathi nalithi hamo waphuma thatha isambreni sala wakhamba lo usongwana kamtsha akhuluma ngayo usongwana khe lo mntwana lo akhuluma ngayo yena wenzele yena umessage ukuthi umntwana ngeke ngisamthola ngimthethe thina nasimfonela kwimfoni zethu akasaziphendula no Allen imbala waphuma ubaba khe lo mntwana la wamshiya la ngathi khamba uqala umntwana eplaza khangu amvoti ngoba solo bakhambile batho bamkhiphile baye eplaza jamani manyala la siwakhuluma la miyamkhulu okay ngathi mina wena khamba uqala umntwana eplaza bamkhiphile umntwana solo babuye lona ka eplaza afika eplaza kabatholi lo wenza umessage wenzela lo lo ngithukayo uthi umntwana ngeke ngisamthola sengimthathile kanti umuntu uthathwa njalo na umntwana kathathwa njalo akuhlalwa phasi kukhulunywe ukuthi hayi nje umntwana sengiyamthatha alright kwayo ugogo ngathi mina zange ngisikime emhloko ngathi gogo ninalo bonani plan khamba nekwaSithole niyobatshela kwaSithole Njabulo webumntwana bakhamba labasendleleni bajika
baye police station